Sport. Yes, kanizere ko mumeze neza rero, kanizere ko gahunda zanyu zose ziri kubagendekera nkuko mwaziteguye. Ngiye kwa ikaze hano kuri Game Sport, aho tuganira amakuru yose abari magenda avugwa, amakuru yose agezweho ku isoko ry'igura n'igurisha. Bayita Arsenal de Gunners. Biravuga yuko ekipe ya Arsenal yaba igiye cyase yaba iri muri gahunda zo gutera Gapapu ekipe ya Manchester United. Babwira ngo ekipe ya Manchester United imaze igihe kirekire, imaze iminsi hari gahunda cyase hari ikizere cyuko yabigiye kumvikana n'uno mu mediateri mu bakinnyi beza bariho kuri ubu. Ariko nanone ekipe ya Arsenal yamaze kwinjira muri race ndetse ikaba yenda kuba yabatwara uyu mukinnyi. Ibyo byose rero nibyo tugiye kugarukaho, tugiye kurebera hamwe byinshi kuri no nkuru. Nagira ngo mubwire ngo nimba utari wakanda subscribe, nyamuneka wibuke gukanda subscribe nurangiza likinge ino video, ubundi tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro byose bya sport tugira hano kuri Game Sport Hub. Bamwita Sandro Tonali, umwe mu bamediateri beza bariho kuri ubu ngubu, umwe mu bamediateri navuga bagerageje kwitwara neza muri sezi ishize, even if ekipe ya Newcastle titwaye neza ko yasoreje ku mwanya wa 12, nta tike Champions League, nta Europa of course na Conference League. Kari nimwe mu mpamvu zikomeye ziri gutuma abantu babona yuko no mugabo w'Umutaliyani ashobora kuza kwava muri ekipe ya Manchester United. Uyu mugabo biravugwa yuko ngo ekipe ya Manchester United yarimaze igihe mu biganiro na Sandro Tonali, ndetse amakuru y'ibitangazamakuru rimwe na bimwe yavugaga yuko ekipe ya Manchester United iri mu murongo muzima wo kuba yatwara uno mukinnyi. Ariko nkuko mubizi mu kwezi kwa mbere, ku isoko ryo mu kwezi kwa mbere, ekipe ya Arsenal na sporting director wayo Andrea Belita n'umugabo w'Umutaliyani yagiranye ibiganiro na kampu cyase n'abahagarariye Sandro Tonali, bigaragaza yuko se cyase byasaga nk'ibyerekana yuko ekipe Arsenal yifuza uno mugabo. Ariko nanone akakubwira ngo the midfielder is among several top Newcastle star considering transfer after Eddie Howe's side failed to qualify for next season Champions League spot. Akakubwira ati uno mukinnyi wo mu kibuga hagati n'umwe mu bakinnyi bakomeye cyase n'umwe mu bakinnyi beza ba ekipe ya Newcastle barimo bateganya kuba bagenda cyase kuba bakora transfer bakaba muri ino ekipe ya Newcastle nyuma yuko babuze tike Champions League nyine n'ubundi. Abarimo Anthony Gordon murabizi yuko nabarimo bavugwa kuba basohoka, abarimo Bruno Guimaraes n'abandi benshi batandukanye, even na Tino Livramento. Bakakubwira ati uwitwa Sandro Tonali n'umwe mu bakinnyi bamaze iminsi cyase bamaze igihe bakurikiranirwa bya hafi n'ama ekipa akomeye muri Premier League. Anabizi yo Arsenal, yaravuzwe muri Chelsea, yavugwaga cyane muri ekipe ya Manchester United ndetse n'ibindi n'andi ma ekipe yo ku mugabane w'Uburayi akomeye yo hanze y'Ubwongereza. Bigendanye n'umunyamakuru w'Umutaliyani bamwita Gianluca Di Marzio, mu cyumweru gishize yari yatangaje ko ekipe ya Manchester United ifite ikizere cyuko ariyo iri buze ko yegukana uno midfielders. Icyo gihe yanabivugaga, yabitangazaga avuga yuko iri buze kubatwara se cyangwa iri buze kubabonera bombi icyarimwe n'uno muvandimwe wa Atalanta bita Ederson. Nawe murabizi n'umukinnyi tumaze iminsi tuvugaho byinshi, amakuru we menshi murayazi. Ariko nanone ku rubuga Tutto Mercato ku cyumweru nibwo batangaje yuko ekipe ya Manchester United noneho yafunguye ibiganiro ku mugaragaro n'ikipe ya Newcastle, ndetse icyo gihe banavugaga yuko byenda kugera ku musozi cyase ibiganiro birimo bigenda neza hagati ya Manchester United na ekipe ya Newcastle. Mu cyumweru gishize nibwo hagiye inkuru z'uko ekipe ya Arsenal ubwayo cyase muri staff no muri board ya Arsenal, abarimo Andrea Belita, abarimo Mikel Arteta n'abandi bakinnyi n'abandi bantu bashinzwe iby'abakinnyi muri Arsenal,
bivugwa yuko bo bicaye ubwabo bakaganira ku witwa Andrea, bakaganira ku witwa Sandro Tonali, bakaganira ku cyo yabafasha ndetse n'impamvu bashobora kwifuza uno musore. Icyo gihe uwitwa Mikel Arteta binashingiye ko no mu kwezi kwa mbere wari wamusabye, yatangiye gusaba cyangwa se yongeye gusaba Andrea Berta kuba yamushakira uno mugabo w'ikipe ya Newcastle Sandro Tonali. Andi nanone amakuru ajya hanze akavuga yuko icyo gihe nyuma y'ako kanama nimba ariko twabyita, ekipe ya Arsenal na ekipe ya Newcastle habayeho guhamagarana cyangwa se habayeho contact bavugana ku by'uno musore. Icyo gihe rero nubwo isasohoka inkuru zivuga yuko ekipe ya Newcastle irimo isaba amafaranga angana na miliyoni 100 z'amayero kugira ngo byibura ize kuba yarekura no Sandro Tonali. Ariko nanone amakuru arimo turuka mu gihugu cy'Ubutaliyani iwabo buno mugabo n'ubundi Sandro Tonali akavuga yuko ngo bitewe n'ibiganiro nawe yagirana na Newcastle bijyana kunda ko na miliyoni na 85 yaza ko basohoka muri ino ekipe. Nanone kandi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu muri kino cyumweru gishize, kino cyumweru tuvuyemo, nibwo hagiye amakuru hanze yavugaga yuko ekipe ya Arsenal yemereye Mikel Arteta abakinnyi 4 cyase abakinnyi 4 bakomeye baramubwira ati wowe genda uhitemo udushakire abakinnyi 4 wifuza utiteye ku giciro cyabo without caring anything. Ubwo pfa kuvuga ati uno mukinnyi yafitinga muri projet zanjye, abo bakinnyi 4 ubatuzanire tubagushakire. Kuba murabizi uko ekipe Arsenal ni imwe mu ekipe akoze amafaranga menshi cyane muri ino season, ni ekipe yamaze ku breaking record yo kwa ariyo ekipe mu Bwongereza yinjiza amafaranga menshi muri season imwe kuruta izindi zose muri kino kinyejana ku bigendanye n'umusaruro cyangwa se performance. So bikavugwa yuko rero uno mugabo Mikel Arteta yahise abwira Andrea Berta n'abandi amuha amazina yagaragayemo Sandro Tonali wa Newcastle, ashyiramo Julian Alvarez w'ikipe ya Atletico Madrid, yongeramo Eli Junior Kulupi wa ekipe ya Bournemouth. Icyo gihe byanavugwaga yuko kuri iyo liste yiwe yaba yarashyizeho no mugabo nanone wa Newcastle bita Anthony Gordon. Bikavugwa ko abari bo bakinnyi 4 witwa Mikel Arteta yararimo arasaba. Ariko nanone ari hongeye hagarutse amakuru yavugwaga yuko uno mugabo Sandro Tonali ashobora kwisubira mu gihugu cy'Ubutaliyani bitewe nuko umuryango we cyase abo mu muryango wiwe bashakaga kujya mu kwisubirira mu Butaliyani nyine ngo bisubire mu gihugu cy'iwabo. Rero bikavugwa ko ekipe ya Juve yaba yaramushakaga, ariko nanone ikibazo cy'amafaranga n'igiciro akavuga ko gishobora kuba inkomyi. So bagakomeza batubwira rero ati ekipe ya Manchester United may be at risk of losing out Tonali to Arsenal but they remain in pole position for Ederson. Ekipe ya Manchester United rero ishobora kuza kubura cyangwa se iri mu byago byinshi byo kubura Sandro Tonali ushobora kwerekeza muri ekipe ya Arsenal, atariko nanone iri mu mwanya mwiza wo kuba yatwara Ederson. Akakubwira ko Manchester United yamaze kumvikana personal terms cyangwa se ibyo yagombaga kumvikana n'umukinnyi ariwe Ederson, ndetse bakanavuga yuko yaba yaramaze kwemerera offer ya miliyoni 45 ekipe ya Atalanta. Tegereje kureba nyine nimba Atalanta iri buzemere cyangwa se ibyo Atalanta iza gusubiza. Ariko nanone amakuru agakomeza avuga cyangwa se agakomeza yemeza yuko ekipe ya Manchester United ishobora kuba igiye kubura uno mukinnyi wa ekipe ya Newcastle Sandro Tonali, akaba yakwerekeza muri ekipe ya Arsenal mu cyo twita Gapapu muri football. So njya muri comment mutubwire se ni deal wabona gute Sandro Tonali aramutse yerekeje muri Arsenal kwerekeza muri Manchester United, na makuru wakwakira gute, ni ibintu byemeze bite? Kandi nongera nkwibutsa gukanda subscribe kandi like kuri no video kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byose biri imbere. Mabwire ngo dusubire mu kanya.